Imam 71% win percentage s Blitzom. Premalo je. Dobro je. Tardove ne računam. To je 100%. Flash. Evo ga, Ez, nema flash, Ez, nema flash. Jaj, koji ste vi nubove, Eza, pola mi mrtav je. Daj, skini to minion. Mrtavi. Please, kill him, jebemo mate. Dat Ash. Hajde Ashe, please, kill him. Oh. Listen na bot. Di ćeš ti, mate, di ćeš ti? Gledaj. Sup, motherfucker? Da idem igrat na main accounte, evo te, ne da mi se ovo više gledat. A nemoj mi CS-ove pičku. Jao. Vaš. Ne znam šta ti kažem. Seriously. Ja mater jebe. Nema mi je pingat, evo te, nisam nubi na protiv. Evo, skinemo tower, dobili smo game čovječ. Undragon. O. Evo me. Lee Sin je tu, je. Ja, jebim, mater. Oho, GG. Bon. Ojme! O ne! Ne. Evo me. 3 kill. 3 kill. Još je flash. Lee Sin koji flash. Please ult. Please ult. Please. Ajme flashove. Vidi ti farma na mu. Gdje ti Lee Sina, je? Vidi Lee Sin, 3 kill. Skakav build ima. Ovo je. Dati damage, Ashe. Dati damage. Evo ga nije. Daj, di ćeš? Jebote. Neću za kill? Ja nemam više mane. Bozaj! Ja samo dime. Pulat ću Morganu, je. Daj, dođi. Morgan. GG. Evo sranje. Pičke. Daj, mogu si barem tower skinut. Ne moraš ultat,
Jo, zašto mi to radiš, jebate? Jo. To radio vaš. Zaira nema ulti. Da, da. Šta džokaš ti, čovječ? Ali ne mogu vjerovat. Ajde. To, ode do... Ode, carry. Dobar? Dobar? Nemam... Coming for you, bro. Ideš. That shield though. Oh, them pulls. Okay. Tjesno, dođe. Peter. Da. Gdje?